برای چی ابلاغ میکنن؟ هدف از ابلاغ برای چیه؟ ده هدف دارن برای ابلاغ کردنشون. رژیم، این حکومت خودکامه، این دیکتاتورها ده هدف دارن. یکم هدفشون شما را ترسان کردن، شما را بزدل، بیچاره، متهم، حتی شنوندن یا که بگیم بزانون نکلمی رسوندن. برای نمیخوای ابلاغ میکنن. زیرا از 18 تا 27 یک قوه بگیم بزرگ، یک نیروی بسیار عالی، یک قوه درکاری. برای همین دیکتاتورها شما را جوانهایی که قوه و نیرو دارین به هر کار قادرین باید که بزانو بشنونن، باید شما را بترسونن، باید شما را بزدل کنن. اما میگن که نش میزنن با غیرت شما، شجاعت شما، با ننگ ناموس ایمان شما. برای نم قبلا میکنن. اگر میتونن ابلاغ از بین برن، نمیتونن میتونن. و هدف دیگرشون هم همین است که ابلاغ میکنن روسیه را دیدین بدوین برین. شما روسیه کسی میگه که بیا روسیه برا، حکومت شما را گفته که روسیه برین؟ نه. اما با این برنامه‌اش، با این پلنش، با این پروگرامش شما خودتون دوان میرین. برای چی؟ میگو یک ماه پیش از ابلاغ و سرشیدن برم که میبرنم. اینا دید ببینین برای چیه؟ شما برین روسیه. ای روسیه چیکار میکنین؟ شما مجبورین که پول روی کنین تا اینکه رژیم بخره، کیف کنه، بگرده. شما برای اون پول روی میکنین. شما در کیف صفای رژیم، در ظلم رژیم شما سهم گذاشته استین. شما گناهگارین. ایرا بخواهین نخواهین، با کلام میگیرین نمیگیرین، قبول میکنین نمیکنین، شما گناهگار هستین. مهاجرا حتی از 18 بالاشم، از 27 بالاشم، از 18 پایانشم. زیرا اینا ظلم میکنن، ما و شما کمک کرده استیم، ما و شما خپیم. ببینید جوانی بگیم هیچ گناه نداره، تنها سین سالش به خدمت رسیده، ای خانه نمیبروید، ای خانه باید دختر نبروید. برای که بگیم هدف به یگان کاری مهم از خانه برادنش درست نیست. جوان از خانه نمیبروید. برای چی؟ در بیرون ابلاغ های میقفم. او چی؟ او از رویله؟ نه. زندانت میکنن؟ نه. میکشد؟ نه. میزند؟ نه. آخه برای چی نمیبروید؟ این خیلی میبره 10 سال عمرم بفایده میگذره. 40 روز 50 روز در خونش میمونه. یا که حتی بعضیش آدم هوشیار جوانی بگیم عقلش در جوش میروه از دکتر کاغذ میگیره که گویا این عقلش را کمبودی داره، یعنی همون روانی یا که بگیم روحی مشکلی داره. یا که بعضیش بلیط حربی را میخرن، یا که بعضیش بلیط حربی نگاد نمیخرن، بعضیش میره در بیمارستان خواب میکنه حتی 2 ماه. این روی همش از ترس الکی این برنامهش در رژیم موفق شد، کامیاب شده است. انمی برنامه بود که شما امروز جوانین نواردن نمیتونین که یا به چهره آشکار یا که امو حقتون پایمال شده امو را بگین که حق ما را بتین، ما حق خودمون را طلب میکنیم، از شما زیاد طلب نمیکنیم. این امیره گفتن نمیتونین. برای چی؟ برای شما را ترسوندن. همین قلبی شما است که در زیری پای نمواه یا ای که با دیگر طریق بگم امو پاشون در همون قرطق شما های، یعنی خیلی جقیدگی هم باید همون پاشون از قرطق ما بگیریم یا که قلبمون از تگی پاشون بگیریم. همین ترس همین خیلی این برنامه قطعی شما را ترسوندگی هم. چی فکر میکنین که به ابلاغ نمیتونن پلانشون را تمام کرده؟ میتونن. برای پاره، برای زوره یا که برای قانونی، همین 3 راه قطعی یا میتونن نمیکنن. راهی پارش همین پول دادن است. شما را پول بتن بیا خدمت، یا یکی زمین تان میتن بیا خدمت، یا جای کارتون وعده میکنن بیاین خدمت. شما میرین. یا اینکه راهی زارش برای دعوت تبلیغ.
монанде ки дарбориё дар хизматшонанд, дар ихтиёршонанд, монанди униятиш мукаррам. Уна гуфта буд ки хизмат рафтан ин қарзай фарзай. Уна хеле дарборӣ зиёд доранд. Баъд меян як рӯз шата мехӯранд дарбориё, дигар фоидашон намекунад. Ё ки роҳи қонуниш, роҳи сем, роҳи қонунӣ. Бар роҳи қонун шумо давон хитон мерем. Агар бихоҳанд барои қонунӣ қатъи шумо кор кунанд, гап зананд. аммо намехоҳам. Барои боз мегӯм ки якам ҳадафшон аз аблава шуморо тарсон кардан, бечора кардан, заифу муттаҳам кардан ва аз Тоҷикистон, аз ватан гирезондан. Дуюм ҳадафаш ин ҳадафи маблағ, пул, ришва, пораҳа. Дар Тоҷикистон 600,000 ҷавони синни солиш ба хизмат тайёр аст, ё ки бигем омодаву ҳозир аст. аз ҳамин 600,000 150,000ша ҷидо кардагиянд. дар ӯ дохил мешавад 150,000 донишҷӯ, бачаи яккаи хона, бачаи калони хона, сардори оилаш меган, ё шахси маъюб, ё ки ҷавоне ки рӯҳӣ ё ақл ё девона. ин нафар 5 гурӯҳ дар ин ҷа ҷидо мешаванд дар $150,000, дар 150,000 нафара мемонад 450,000 ҷавони барои хизмат рафтан ё ки тайёр. аз ҳамин 450,000 мо агар 50,000 шояд зиёд боша, аммо мо як камтар фоли нек мебинем, ё ки бигем ки як равшанӣ ё ки ҳамун васеъ нигоҳ мекунем. 50,000 ҷидо мекунем, дар болои 150 мемонем 200 шава. дар ин 50,000 дохил мешавад бачаҳои раисо, хештабошон, наздикошон. фаҳмидем? 200,000 як тараф шуд. мо 400,000. 400,000. ана ки бибинед ай 400,000 дар қувваҳои мусаллаҳ танҳо 2 сезон 8,000 нафар дар кор ҷавон. дар моҳи апрел 8,000 нафар дар кор шуданд, дар моҳи ноябр 8,000. 16,000 ҷавон дар кор шуданд. ай 400,000 ҷавон. чӣ фикр мекунед ки наметавонад 8,000 ё ки ҳамун 16,000 дар 2 сезона ҳамун дабраволнистоа ё ки ҳамун хоҳишмандора ба хизмати ҳарбӣ ҷалб кунанд? метавонанд. барое ки ира аз байн набаранд аблавара, ино план доранд. дар ин планшон сум кор мекунанд, ришва мегиранд, пора мегиранд. масалан 400,000 ҳисоб кунед. ман оз як мисоли ақлитон биёрам аввал. шумо медонед ки дар дохили мошинҳо комиссарият вақте аблава қад меқапад, қад шумо гуфташунид мекунад. биё ҳаминҷа бите ягон сум ки ба уҷа рафти безебет меғалта, ё ки дар хонат меяд ҳаминҷа биё ҳаллаш кунем ки ба комиссарият рафти дигар ба 3-4,000 халос намеша, наметонӣ биромада. та дар ҳамун дохили мошин $100 $200 бояд битиш биброй. натиш тамом та мера дар военкомат, дар уҷа дигар $4,000-5,000 да биромада наметонӣ. ана ки бибинед $100 ҳисобиш кай 400,000 ҷавон $100 бигиранд, мешавад $40 миллион. мефаҳмед? $40 миллион танҳо дар як сезон ё кор мекунанд. барои ҳамин аст ки баъд ё мошин мегиранд, як сезон мезананд, хона мегиранд. ё ки аз 400,000 ҷавон $1,000 бигиранд. мисол ба ҳисоби миёна аз ӯ ҳам зиёд мегиранд, ки мо ҳам ҳазориш ҳисоб кунем. $400 миллион. ира бин суми калон абин кор мекунанд дар як сезон. 2 сезон агар 400 миллиони ҳисоб кунем, $800 миллион. дар инҷа албатта ин комиссарият худш тоқаи сума намехӯрад. ё бо долия метан дар вазири дохила, ё ки дар раиси кумитаи амният, ё ки дар президент, дар домодо, духтаро, ҳама хеле ё пул метан. барои ҳамун ҳеҷ ка ҳечшо намегӯяд. чӣ фикр мекунед ки эмомалӣ телефон надора, компютер надора ки бибина аблава мекунанд чӣ хел нотенҷиву нооромӣ дар байни ҷавонҳо ё ки дар байни мардум меандозанд, я фитнара ҳамира аз байн барад. намебина иқа сафарҳо мекунад, ягон кас шикоят намекунад ки ҳамин аблавара аз байн бар. ҳамара медонад. ё ки бигзор эмомалӣ як тараф, вазири дохила ҳам бояд дар ин кор даст дошта бошад, дахолат кунад ки накунанд аблавара. кори вазире ки дахолат дар умури дохила, дар корҳо борое ки дар дохили кишвар мегзарад. кумитаи амният вазифаш тинҷиву оромиро нигоҳ доштан.
як ҷавон меқапа кирташ якташ ӯ тараф мекаша, бурукш яташ и тараф мекаша, яташ мега бема турсикша бигирам. Чи ин нотенҷӣ нест? Ин нооромӣ нест? Ин ҷанг нест? Ин террористӣ нест? Амали террористӣ инамира меган. Мардум ҳама талхаш кардагӣ тамошобин ки кӯ чӣ кориш мекунанд, мекушанаш, мебаранаш, сараш метан. бибинед, шумо бояд қатъиё ғайриқонунӣ кор кунед, қад шумо ғайриқонунӣ кор мекунанд. ёд дошта бошед 20 январи ҳамин соли равон вазири мудофиа Шералӣ Мирзо пешниҳод карда буд ки нафарои намехоҳанд ба хизмати ҳарбӣ бираванд, барои онҳо роҳи осон ёфтем, ба супоридани як миқдор маблағ метавонанд аз хизмат озод шаванд. яъне ки билети ҳарбиро мехаранд, мераванд як моҳ шинос мешаванд бо оиди қувваҳои мусаллаҳ, қонунҳош, ба ҳамун яроқ, аслиҳа, дигар оинномаҳош шинос мешаванд, ягон дарс мехонанд, ба ҳамун дигар мераванд ба сарбози мегӯем ки запас ё ки сарбози муваққатӣ ё ки сарбози рухсатӣ равона мешаванд. ана ки бибинед 25 000 тахминиш мезананд ки кам аз кам 25 000 сомонӣ ё мегиранд аз нафаре ки бихоҳад аз хизмати ҳарбӣ даст бикаша нарава. иҷа хиёната. агар ҳамин ҷавоно ҳамаш бигзор ки пул ёфтану билети ҳарбӣ хариданд, ки бояд ки хизмат бирава? Ки бояд бирава? ин ҳама мега ки ман намерам, ман пул дорам. шумо дар ақлтон меяд ки бачаҳои боё мераванд хизмат? Намераванд. барои чӣ? барои ӯ аввалан ки пул доранд, ба пул мехаранд. дуюман ки бепул бихоҳанд ва ин билетшона мегиранд. сеюман ки на ба пул мехаранд, на ва ин билета ба дастшон мегиранд, на хизмат мераванд. тамоман ин гапҳо, ин қонунҳо барои ӯ ҳеҷ дахл надорад, рабт надорад, бегонаҳанд ба ин хели қонунҳо. фаҳмидед? ана ки нигоҳ кунед, ё то иқа вақт аз шумо ғайриқонунӣ сум мегирифтанд, ё ана мехоҳанд ки қонунӣ расман аз шумо пул бигиранд. 400 000 ҷавон агар ки 25 000 ҳисоб кунем, ҳар кадомиш бита, шумо медонед ки 10 миллиард сомонӣ мешавад. 10 миллиард сомонӣ ба курси ҳозир ки 1130-140 сомона доллар, $100. 1 миллиард 120 миллион доллар кор мекунанд дар як сезон. ин шӯхӣ нест, суми калон аст.